Na ukomavu wetu tunaozungumzia sisi Wakristo wa Katoliki unatembea katika kofia mbili. Tunapopewa kipaimara kuna kofia mbili, kofia ya utashi na imani, faith and reason. Imani yako na utashi wako lazima vitembee pamoja. Tukipokea kwa imani tu bila kutumia utashi, tumekwama. Tukipokea kwa utashi tu bila imani, tumekwama kabisa. Kama mwali wa moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu ukufikie. Chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumaini na kutumainia. Chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha